Shonde na maundu maitha meza oyuwa mboze mbabini wa page tu Facebook ni Mutongo TV wakandi ni wa page ya Winake Kelitu kama Makueni wasembaba ya Facebook ni Mutongo TV stroke FM official bado ti live kila bandu bonde iba lota nduvi ya SMS ngabana ningi alizi no witu ilo ele wina mwana wakulie kulu yoyote ile oyutu ina Kathulumbu sisters bano urabia bandu make bonde kwa mboze mba Facebook tu modhosi by the way wa mweto karibu sana mitambo ya Mutongo TV otisongete tuima nange wayake na maundu maitha mesa kwao yungi natu amine nyinitawa kama Makueni ati hata Kathulumbu na kwa nitawa wati yana nadia wekuzo aye ana nada wizawa wizawa pi wati yana nadia wekuzo moya uma na goimbuga Makueni na ke kongo na nengete na wibati wa mbuga kwetha yego ni Makueni ni Makueni saidia ba alawa ndo kwetha Kathulumbu utoine wa megamen ni mbone ni lo mbone zinewa ba vengia miana mbone kundi na vitia karibu sana wati anaweza kuimbe boku kuembua no kito to na nengi ko na matitia ile kuzima karibu sana kwa Mutongo TV. Asante. Yewa moyo kwana. Edini wa moyo na mundu akwete ngita kwanza mundu muka. Ili na mbio tana mana. Karibu sana by the way. Kathulumbu masito mako official nimeba. Masito mako neta waruthi kanini Mozembi. Na nengi ona weta ko Kathulumbu ni kwenu mete. Na nengi ndi muthoje ko. Niko manena jambi gite ko la ni magolio. Manda biondo meze na wenge mata biegela neze. Wa mezi nende by the way. Wini wa kwa dita nena ambe ya metoke. Nondo ona ne school no na ina. Ebinda yune no na school te yino mbali na nene da ne ongo iko. Mbali ziliara. Isi ya masinda no. Aya ngaliko ya kanisa nene naenda. Nene da ne mwini kunga koye o Sunday. Yeso tiwo kwa yanga ndio na gwina. Na ndi ojuma kende yogithi anongwasi ati na wathi muna. Miaka yewezi. Tayo tene nondo watita wa muzia. Nduguzia kidogo. Na nti. Kana Yayo 90s tokito bangilile. Ya, kuni tenange. No tenange. Nongezia umwe 98, 97, 95 na waina. Ona ba 96. 96 na waina. No. Mazaru mazulu nibone ka Kathulumbu nenda twambie bandu nenda twambie bao wisoma na kana no wine kwa indiata no nendo atwelianja bio kwa indiata story ya kuvilanja tamuno nyambe ya gwina na kwa nambe ye kanisani na kanisa ila naenda ni ya MBC na neyetha na ngita meye ya aini na nibetha kwaya na ngitio wizondo kwaya ina ngita zitole goko aini mainete yuna kwa nundu nayo munini netha oba yote na juni jako tha ondwa obo muno kwithukie cia wini wo meiyo ye ikunwa ukithia ningu wethi imbika nesa tite ndeto no tumandate yako ikanisa nondo mambe yakwina nenegwa usio na nina nde yuna bika bandu negwa kindu chambia andu atita makanisa na nina ilolikana na monga mana mo umethama yewela makoneta wathi nata negwa ngwenda kwewe nina ila kanisa yu makanisa yu ila mainete takindo negwa ukethia ningo na jona mbene wo na yu ukithia ngo marethesia kwewe na nondo ndio kibikia nondo nenza nendegwa nikulikana namo nekata negwa umegwa nondo nona mayegwa tofauti nondo mundu waile kwitha yegwa bwana nimbe yange kidogo nona meandu angi meke wango kingi na negwa nendegwa nikiwango kiu nelike bone umegwite nikana ne mana megwite jaw na yu nondo na yemo nini ingitani zene gwa azine ngusa mono nondo na yemo nini maya mambete kelio na yayiwe baya komekwata ndio na kana kai kwata kiweka imwe yao yunya na geta ko kakwekala nayo bagube bala ya iwo kethia ni ile nayo ba na yu ndino njanja nondo ndikwateka nisiyo tetewa na kuma bauna nambe yekwe kama zau mondo ndono kwa mana nangita nikana ne bundisia ne bikiye kiwango ke ya mainondo isio ni megwa manasio
naende no mantha ndo no kwata ngita hapa na yuwethe abe mutumia waina mbathi cia tene titwane oba umusi na we ya golle kwina na enoka na enoka no kona cia na ngita ciake eta wasami wa gelatia na woga iyo nesa wethe anenzio neso kugilio ngimantha bandu bala bengita na egwe na to ne wo no mundu ambe mona mutumia usu ni wethe ya na ngita na yeto oba na tata kuthio jagelego na nundu naona tutete lapna na tuwe no tona kwetekela na thibo na ina mugolia ubo wangita angolia ne siake na mwendie ndaibundisia ando mie kola kwasi ambe no ndaibundisia ngita mbogo dibala be musi uthio mwelesie na kwetekelio yoka yuna gwana ne gona ge ne bithete na icio ka ndume bala yukite mangai yupado thina waende na kwitha wiyoko na neka lo ibinda o yasa ikindu gikilikone na na betu githicie kana ne kiu ningeka na nyena enda yona kwaso no kanetha nde school elana umie school nuse maisha ni make oga mwana atu kende school na baina zengi utona uende nayo muno no tono kwithe okando na langi onetha nde basa nikana la me school mande bayo tenge me ogwati wa musyosu wiliata nina likile ibalua ni oku ibalua yu athuko mara siba nina likile miakone kweka wewe walika mwako na naligete ta mundu wa moko iya wa kukologa woto mokewo ona simiti na wewe ukologa neze mona kwanza ya mubuga mwana zundu wege auto mitu yana ya na sile nina nebundisia njuka kulegania nawe mwako na nina bigeto kiwango cha kuwa ne mundu yuka minu kelie ko sisu na wa mino yete meyo mundu nyendia wa mwako nenge nako ona na isiko na sindu iso na nabiko bandu nesa kwethiwa na isiko ngulumala endi na wethia etha no kindu ngwendo bu musingo na kiende to na etha ta joja ngoko no nake ukethe no wake choba ene juwe iweje mo goto no ne tonge no ne ko libe iwethia twendo twinge to yamba unosia na ilo mina no na twenda nyenge binti na yune wese kila kelego changita kio jongo neka la nesa kupikio pando wethia yu no nume musi ngathi kundo tatawa na uma musi no ka ilobi no ka ilobi no gie kwa kibetikisia ethe usiane iwe na mama ma ethe masiane iwe mwitu enya wa mama no kaneka laba neka laba wethia nye mawe ya moteline kuthambia masilia niwa kuteo mbeka nesa nalika mabisane kigomba ba yaga mugonji be bandu bombe ya mabisa na naendie buni bangete okona toba na musasa no ndo ndiese undo bisa yomba wa na nathiba na ina kona musasa ne yango jama namba undo mote one mweo ana wa ni wako ni ranja modu je mbolo mamusa sana na gwe no thime wendo ndokona o ukejethe gogo songi we wayuka thangu kailo mina mbumbwe na yo ni mote mwe aye na gwe mbausi ambe yako etakasia na asia kanikine visa ngone toba na gono na ya ndika bone yaba nosa na wangoma sionde nondo be ngoma ya kawaida be katoni na be ikapi na musumena na nalika makundi ne mambunde sie kombe bisa na bunde we bisa saizu yungu kona wezu nende na umandeli ye nekala ne nomba de beto na kweza yengita nondo na makune no ko kwandi na umakwa ke ne yoka weyane ko tate dio maisha nenge ari ya binde ya edo kuma no kwa yo kuzio nondo nyenda mbe ya wamboka kana dio tabekiwo nyena kwa ata silingizi yako ilango kwa ata na obe yo ba ndo ndete yo kumana bebya we no we no bebya maisha me sawa bebya maono mo sawa na nyenomba mabisa pakube mwaka
wethe ina nizibomba mazai nizomba mbuke ni na nizomba ndu na nina bigita bando nganenga weoda ne mundu kuma nzo tambisi aka kama visa ni mombe twende akaza kwa visa yako akazienda we awilio yiko netoba aka kono muzaza na wewe sio tukumitwe mundu muka ayu asu ninyane konete kila mundu ningenda kwete uyola wake we na yunenuka naenda okwika mazabu mayo gitaa yo gitaa bando no niona na weekend nina tata ogwitha nando alama tona o youth wandu ala nini no ndu bandu bako ne wa mobile wa volleyball nendo no gothio bunga thio kwiko mazoezi oku na youtube obu te ye yonge wana ndu azu ndo te leo neno na thate yesene nengo ko le lio bu mondo lo tona ile na ngitano na nendo no megolia tangwenda kuwa nikana newe be maye banana mwana azu ndo na yage ne okumanzia ya oyaku tu utomia ujanja nikana na mboma na nimekwata ba na ne ka kiune zo kumana kondo kwengita na mboma na bolasi yeni gwe kalaini ndioneka abandu batecha batemwini yue inia ene ngitai nondwe na yona ne yake no wizo kwata ona thande zibio no wizo kwata indi ne ka biti kela wizo na thake iliata mbola nikikuambo ne wamboni na nondo nikindo nenda pio nyendia gwebinda ya sababu ndisengita aiye ngutunge tina kidogo lawa wewe ye unaingita nondo ni waande story ndinge lakini ndani na ula wesio mivi yaba ya mwisho aiye kango daje kwanza yu angole mondo mwana ri yengita na mwethe yena ngita ondo weta wandio tabia nondo kielelo jawa ke ya yo mondo cha yengita na mboni kelango mugodi ndomo ando sino kana mwana na wewe sio kwitho ya yaku ndi nayo wewe sio kwitho ya yaku naambie kwa box wewe ambe cha wewe ambe sola wa ndulike no la wa kwanza no ya hivi ya hiyo mani ayiendie bata na nozu na ina bata na gi na rezi na nundwe nayo na ile taithesi ogeni aingwate thio au bundizo kidogo mwangi we manelile ngone ngwe manelile na wabundi wenu amino kwa nyokwata ana mwangi we thiwe ningi wa mina kwa ngama kwata ina ondo niweze kwitha yilo konete ngita kwitha kwa koneno uwete nene ko niweze imali ya ile ila inena ata kilo ndo nena kindu kila kyondo wa ile ila inena eza ne wathi winete waile mawazia zumondo moba niweze wande kindu ndata tuwe mundu ndiata kwa kuka na mundu ndo nenete witha wisi wa tena ile wona yako nona mundu ayoga bina yuga mwana zimona inete neza na ngita yake neza yatha undu wako na ngita ni kwa atongele sawa kwa kayuni wa mana yulo wa ngita yu tikalitu sio kibawa thini waku kana yu manejiri ni vita Kathulumbu sisters dunia yande goka wa kwa ni chao yu abanga yu ngita yuno nini yu the nola wa ibona na atezie we wa mwinge nondo takeka mundu umasia mbwene tha nacio cia the nozu cia tha cia binge non ona ndie thozu yemwa yila no kiene bundi cia ngita no kiene amba bundi cia mbathita itatu kana itano ne na bebe thia pio na niweze ne kona ngule we bundi ciene ene bundi cia ciene na yu ne bundi cia ndagwe bundi cia wathi wewe ndo mano ngita na bundi cia ngita na ndikwa ndo mano wathi na biga pan yila rinda ndanzi cia kona wa yumoka ngimatabia nenda ukona wathi omwe mayambo zenga ke wanza jono mayona tande na mudo muzeo no nenda te kweje ngita ne kona cha na neza kwithia nitenya neta cia sai la cia itaizio nele ya kumanaga na ngita mundu ekoloto kana emwani maundu ni ama mazama kunena ni mapato ugete kwacha manoye makana mbeza iligile kana ngoma ya gioni tenjiani ya kele tiwa aye ya kele ya mungu tia kwa cha kukengu kuja ndio na magolile ndo mbaye mami napi ipo une bana sio tethekela nambe yoko newa ngakona na yuna yona kona niweze thani wewe kwete zolo na nina gwetia tingita ila neze ni ndia lewa kana maiki no nyangu na ile ithaya wona no ngita aye ngine yabundi zengita ndiye tha ngelewa kana maiki rege ndo gengi na mina bana ile kweka
Ningenda ibundisia mbathi. Ibundisia. Ningenda thigwina ba. Koneze kana ani nae muoni bopio. Nae muoni bio. Juna zioka na bakwate ya thina wa kuzioka ingene ingebundisia. Mbathi. Nikana nako nangaina. No kamuthana wa mbe nene likana nondo na newe ngita ula wanengie anengie na wathi nondo ndezika na ndizibigara ndizigwina wese nondo nene nenga full package nondo nene zikuna ninaelewa nezibigara gwina nanya ningi maginde oba oneze we yawayo nimo na ligapo nagona Nelo mondo mwe na dambo yo moko go bainda bya mbine ngona ngija wini na ngelo na munya mbine ne go no mo mbine au ngama yini wa konete kati we windete yazonga Nakona aina. Nakona uziwathela. Wethe shambiti ziwita na zaman. Kwanza na nisiye kiyo zonga nikelie maganda azusiyo goba. Na nikuje. Ambe ongela gangi. Yuko ndakwa roi molali. Nendo kuya na ebundi nakonie chu. Nela nethe yethe na wakwina. Nazio gangi nenge ebundi sija. Mbana. Ila nezukona. Nazio ge balwa. Na ina bundisia na nego bunde gwe nondo yumondo la nangi ngita ambiye kawathi kala ke laisi ke tawona kakona wo na gina wanondo ni wezi na kwa ni watie makona nona ngekona ngedongelela ndegwina na musiogea na mwambundisia mbathi yo mbonisia ambunde sia noza mathango na ndeka na thinamo yuke bunde asia patengita nondo na kendele yebundisia na kwacha naende yunambe yakokana na nagonie juu nezomesia kaba wethe yu ethani mbandi yoga gu nimeondia bande kwacha wezi liwita Kathulumbu niki Kathulumbu dio ya sub location ya sub location kana ni location ngalikuwa sizo weyetio ngina dio nginogeza nziakola umeta wezi nevya wendete ngita kute imbathi muno ewe na no chivitu nebata ningi waru tabia ningi nondo yo no kayuka ila nena yo kayo zizio bala ni yeta anambili aneke to kotana ni yeto bando ndawa ebigete yeta unazozo ndo ndawa ebigete ni lelo kuya guma bako zio kone nene wezi nienda wambodo kuigiza nyamwisi wewe nitu ambo migwa nuko nama bishambange nengona obvio adilike bane ngavele mbetani nyungu ni wathi homwe nibio wake nikatubo anybody ndio kuna wako no binezia ninavyo awa ni wa kuya kama shambiki na mwana wameorora jamii ndo kune bado waji wewe ba Facebook tukunela tunayo gwani ya tusangana nenda vyo
kwete gogo nando gethi wena wo wajungi wa mundungi tofauti ndio kama ile okagenyi walo kuna Asandi mono jumbe Ninakanie tabia nunga kumbe dai Manangazia azandi mono jumbe Ambosome tabia nunga mungu diye Ambosome wamina wangamelia Ambosome tabia nunga mungu diye Ambosome wamina wangamelia kuni lao kimangu angu ni kama kimangu mbika nimeza munoma aine kona keva na nipinge nure Marieta Mary o Marieta kana tuko ni Mary Marieta sisi yako nao wa kunia hapo na agonela hapo na kadogo kadogo ni kone kai jaribu kativoi kativoi nipinge weka sululu nge manzala kativoi ndio mwaneze kativoi ndio en mwaneze bayo nomo ai serious ya na waka Kongo anajia longo jize dusese kwa tuko mwili ungiwe sisi yake angene sisi yake Vamos mana mwaitoi leweze la wada bobi kwaka na rusi wakabu angukulia kule tukunia bau inangosi wakabu ngosi wakabu Vamos na ibada na wake nai ndo tona kola nós viemos para novo nome. Isi nena shabiki ba imbedre. Ebo mu wasia onugonie kamwe ka malanja. Kamwe ka kisasi ndo kulege sionde damu siwe sawa sana kadogo pia ni watata tikogori watu kunia kadogo kamwe ka kidungo pia maiba ni mama ile ba kimangu eka nimekulabia hiyo na nimekulabia hiyo ndebio gitaa yake ya solo akunite mesa sawa sawa amuru kunia kamwe ka kisasi ni sawa. Ni twinge. Na kewie. Na kewie bio. Kamwe kaya shoto.
Mama no ili ase alamat ni kulia mbua. Kama kaka Tombi. Sia Tombi, sia Joto. Sia Yesu. Ndinamba ibunisha. No si wala kindunamba ibunisha. Wisi bana na mashabiki maite maindo za kwa kama ikanda wa. Kati abaika mu wisi ndunamba ibunisha tiwa. Okay, kama kaka Kongo. Watu ndunamba ibunisha. Olongi nuba kama kakeni keni ni lwako ni waka keni kakeni lwako ni wa usini ni wa bitu kama katisa kama kakatito kama kakatito ananjeri my besta wa hiyo sauti iko sawa kama kakipingo lenze mwene kama kakipingo mima ja kaka ikilonzo si wadeni kama kaka tibu uko ba kama kaka Makueni waina Makueni by the way ngia ina nake lakini tabeka maneze tabeka maneze Simbane inanga ya nazilia mandi ya mwende nona niena geto itandega kenze kibwezi vilenji ora no kana baika kamana kana baika skulu yundwa amina kama kaka ticha kama kaka Kilunda wani man Luna kitisi mbesa kiluna kama kaka mushungu kama kaka mushungu wame wa moyo makwele ba kama kaka mushungu nduna mbomana kalandine ai shop shop nduna mbomana kamwe okay sawa sawa ni mama yetu by the way kama kaka ngavika kama na logo doba nawe ndio ngoda bizi nawe kaweka kumatwatiana ni miaka 3 yuyu tena waendie nazia kwamba ito okay baby Kathulumbu ando nesoma na kwazona mashabiki meriri ni mewa maitana ndo kwizona mundu mukoko kuna ngitawa na kuwese mere kwanza ndinye ne wita kwa morono no yula nge njoka ba ngako nangu nazia okaka yani mukaka yugina dina rivi yani wewe ete kwenda huko na kwenda makone ya nondo baile kwete magewaji ni by the way huyu lakini buni asaidi men kwenda wewe bunduze binge nenda ibunduze binge binge yani we ready stand by nenda kala kwete kama mungu zupe kama kageneza kwataka ema kwendete kuti mukona matumite ba ngukole by the way noko namba ndi live band ngona omuno winete mbati yako wewe kunia ngita lakini ve timu lako kuna nayo pewa timu lako yes ndiko nawe weka kanoka ambita wewe na kila kuna wena nduma kuna ukambia nuko na mwini na nenge nundu ngita no yemwe nyana ngo nali kama ili ko ndo baileta waina na mwini yote ukamba nini tena ini ya inge mwini wambe ujina nake kwa indi yata kana no sema kule ba mwini wambe na toiwe Mombasa ni chama ta kwata ni tejeta wa yomaka na jambo zete nombange kuna box ndaya kuna ngita ye mwaki na naendie kwithiana na Bobi Zimbawani Mastala na batu ikanumba ini ni maandika ngeto ila kumakathela makanine ba Kathulumbu ni webundi ya sejabu ngita na ilo kone ya bunomba ne yoko kuna ba palati uli indi taendie tambia
wathi te Mombasa nizota mbeyeva na nesobe ke one stand ila na ali stand one wake na mbeyo kuna kionjo na ndo alangi mambe tekelea kuna chao kionjo oyinya jambe yangi tandi ambe ya namondo na ambe iye na ngulu na yukuma bau ende yuni bona ambe iye kulikando na lika nengo nete na kisase matuko manyinge ngakono na simba wani bobina wambete yawo ya teketo ngulu bogethia no kolambo ende tebula neto na la kadwa siwa ndala kutia wambe no baiko samundu wambe ula wa muniye ula wa wambe kwina nake kwina mbene ne frango mwite waji weba nye ona ndia recorded wawo inende waji weba wake winake wa munia ndia mwene lakini ni wambandiki wa wambe kumbandika kuna gitaa ya una mugone ite gitaa mbagiyo nisi yake nendo ayi ende te yako na nyendi yako na ilasi yake tango na yila ne bunde la nese stenjo ila na nengeto ngakono wathi ola nese ya likiko na ilasi yake sio kaba wezi ni wewe kana mbovi lwa mudada bro mate anyara winake mbovi ne no that is kana si ne brother ako mukasi anima ya nondo kola nyake kola inya wethe kibatikila kesiete ide yake kesiane wena kila kesiete mama na wena witha desi lakini nyele ainaye mara ni masomete kwitu na kwa nona tuma wako lakini nyako na muona ndia mwezi lakini no thukumite nake pia no ambete yao ulo ngini simba wani simba wani baye Mombasa ndembe ya ane ndanzi ni sia mukondo aya nete thukumite oko tamulo tazi papa ipulaini kwa magi together no bo tikakoma together no ingi obo kila mundu oweka ogitoke byake tikamwethia tikalika tikakoma na tikatanisa alafu ndio sio kaba oyo volume yake ana abelembe ne akatano lakini adanda ndo ndio banomba isi akatano ile minende tena nikayo nondo kwa nimbidia na ole ko jinda lo na yo ana yo ya mwezi na ende volume 5 yake 20 oyi 2023 ana mwaka ni mwadhali tiele mwe mtifike December 2024 ineli tipika 2024 tangwenda lambe nondo nitata 2020 ya 2020 volume 5 ana 2020 ta 2018 2017 bando mwa nani yanza atumora recording mbaji ya volume 6 aina ja toma de name kuma corona yo guys bandi sia ikiwa live simu taisu beba ndoro tiele ile kidogo baada itina na sana ungisa kukula none ndadio la mose waenda Malawi ya utumaku ya isi wajio kama tabia ona kona ambelo monene nondo ambelije na ndia ambelo monene ambelo monene ona kabaka kana mbeye ngidali no anundu wono igulia weyo na bata kwata wewe kana neyo na imbia UTS yenu amana yebo sembogo ke bana nyago anenge mwana wako nange na mwewe bundisi lakini le nani kwela nayo school undo ambelo monene na mazima hizi hata by the way sio nani hata mata kweno ai maneze tokyo kunangita mazi kwanza natabe toka na monona na mama ye ino mwewe to nondo ye na ilobi ina kwingiro lakini na bega wa na neo neza na leo wezangi na mundi oyu nisa lakini ndia passion ya kumu nene ngitani ti ngati ndio kitu anendo kutonga mo kidogo na yono otondielele mtu anyete wakati mbosa makule ba Facebook kidogo yandindi maenda umekiata baby no zoningi wakule kule yoyote la wenda Kathulumbu zaidi nyingi ni watu sungia wenda mukule cha no ba baby na ke ba kwane msoro ndo kule mundu kule omwene nikuya mukule kabisa nikule by the way alela wenda umukule kwanise live ndini wa page to Facebook Mutongo TV tumukulia kule yote nuko tusunge ba ila wao ndo mukulia nuko tusunge mundu wetu akinara waambia ni wapi karibu sana mundu wetu mula TG waambia ni jua best ni wa mukeja sana ngalikosia Westland tuko locked sawa sawa kikawe jambo ni
inakuwa na pia mundu kwitwa Devi Mesh Veronica Munyiva, thank you sana. Inakuwa na mula umbite hii alafu mgote sana huyo Empress wa Kathulumbu Sisters, tunampenda bure sawa sawa. Mundu kwitwa Kingawe, thank you sana. Live band yake du mangala, thank you sana. Ni wedukezi mundu kwitwa Kethe mwene yakathuva ukiakamweka karanga sawa sawa. Mundu kwitwa Timothy Kimani wadia kaishi Yesu ni Yesu yoko na ngita Eric wambia kwa myangu ni kamweka karanga sawa sawa. Mundu kwitwa Sankuli Ole Kasioki wazi akamweka ngoleni alaga kalusini Grace mwendwa. Okay, mundu kwitwa Jackie Wanza wazi akeja Kathulumbu sana ina mukeja. Mundu kwitwa Ndoni Mandi wazi amulezi ya TV kwa vonza ndi ngulileka na no akune wandawa sawa sawa. No urusongi ya Jacqueline Mumbua mukeje no mwengu ni kamweka mutongo ipato amuwa ni mbandi sawa sawa. Mundu kwitwa Kesingo Ndunzuke gododo za wazi atinia nguye mbandi sana nita wakasinga no Ndunzuke kia biti kabisa na isene wana we upcoming sawa sawa. Mundu kwitwa Agnes Kamwende wazi kama chuso pe ni atokonia bandu medha mesa. Mundu kwitwa Jonathan Kasuki wazi kawadi kamwe kana wakatukonia. Okay, hata no kwa bundi za kutukonia. Mundu kwitwa Nicholas Manthi, thank you sana. Kana viji pamoja hadi tamati eneo kethesie mrembo numu sana uwita wa kana Virginia, thank you sana. Mundu kwitwa Edison Motoa na kwina kwa na thank you sana. Mwene mbandi ya mwandani wazi engethesie nguye mbandi mundu Edison Motoa sawa sawa. Mundu kwitwa Edison, thank you sana. Inakuwa na Benjamin Malosi atuyanzombe mwitika sana tudukishe nguwe sumu no kamwe kandi hivi ne boys ngakebe yeso kuna watu kuthie. Mundu kwitwa Patrick Loa Kai wa Ozil waya mukeje na mwe yako ni kamwe kandawa sawa sawa. Masira mbalo imwene ndende tinia nguye mbandi sana ina mutinya no basi David, thank you sana. Mundu kwitwa Eric, thank you sana. Mundu kwitwa Benjamin, thank you sana. Nende izezebezia mwisho bano. Mundu kwitwa Nicholas Mandi, thank you sana. Kana VG, thank you sana. Mundu kwitwa Jackie Wanza, thank you sana. Longi no baba songetwe Masi, thank you sana. Mundu kwitwa Veronica Munyiva, thank you sana. Ndi wa mwisho kabisa wale wana presence ni tuambie mgote sana na show imekuwa sawa sana. Peter Kisungua tuanza kama mwendo Maria sawa sawa. Eno kutriko twemino kangilia. Mundu kwitwa Princess, thank you sana. Sisi David, thank you sana. We miss twengalikosia Ethiopia nokethia nduma Ethiopia sana mbete ubisi tokamba muno nanda wona na utembe ukamba. Mundu kwitwa Peter Mwalulu Sarok ndiye mitambone kabisa, thank you sana. Musioka kanani waza mrembo zuwe sawa kabisa. Ni wika sitenesa Patrick Loa Kai wa ngotea huyo mrembo sana, thank you sana. Peter Kisungu Patrick, thank you sana. Musioka kanani Stacy, thank you sana. Peter, thank you sana. Peter Mwalulu ngulilega nini chalo hii na bro make meba nendie nako sawa sawa. No gorurabia. Mundu kwitwa Stacy David, thank you sana. Ainde mundu kwitwa Mukalibina na debi ndino tuma ngukunikila tebina na mundu maitha me sawa no tukunika mweka watu achaka tiwino hiyo vile zao kwa tukunia sana wa na ngoleni ano na wiwa utuguzie kidogo kama mwendo Maria Kimangu na hii yetu aminukilia mwendo Maria. lakini ndi namba usika mazoezi. Uto tumayuke kezoezi. Uzi tuzi tunatu yani mwanamuziki omwe. Ukitwa Busband ndi Chemba Boys Band. Uzo twa maachara kwa family ni zino mwese. Anoje mwinda rakito kondo kibadukanganya. Netiria ni to kondo. Nanye nenge na mama mwese ko ya matene. Sio sio kawale. Sio zile. Kilondo
no tuma tuno pole kwa musiwo na wake theo na go indi na umezi wa bindani oye bethe nozu na mboya si mabikia kwa wingi mabula kishambiki si atongo isi Kathulumbu indi kukethe kwina mo mitandao mitandao ni Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. No rutabie Facebook to no kwa sala. Facebook. Kwa Kathulumbu.gmail. Isn't it Facebook? Sio ndani bingwa. Wina page kana ni account? Account. Oh, ni account. Unamba bingwa page? Ai no sio kethayo. Never. Wizi ukatha na page ni wizi page ni uthi ni witha na followers aingi muno. Wizi account ni tha limited ngili 5. Ngili page no uthi obasa. Ubu no bingwa ketha no tu kwatie YouTube. YouTube ni bingwa to ne sito yo. Kathulumbu. Atuobo no basongeze. Mavi kama subscribe ku Twitter. Tukizata. Odita wono kambu. Kila bandu bonde. Kathulumbu everywhere. Edwin sawa. Tukenda kukwacha namba ni ya simu tukwacha ba. Namba kwa ya simu ni 0720 214 137. Na usio kelelo inge 0720 214 137. Mundu yote no kunyako kulyo kuwa wapi tuwa no ngone ndisi nyitemina ndo twende no umina ndikunengo nditikate ile uweze no atumangevi nini zivi andu makuye wapi kabu nukenukora tukethete atukenuka utamakethete makosa ndo ni wathi ukulwa no matubiengevi ndatiko ile tu na nenge nondo numio musietena na mazazu no maingi benga ine museo internet mangethi kwa mam ana kasele musembi siana siake mbondo musioka monao wambua na esugo wenzioka nange nalange mewe meakethe na wini Ngiloni sisters ne Ngiloni sisters ni kananera na family yake nataka ile nenda thank you sana nashukuru mno wabika ko aniwe sifa tole tutu kuisha baya tu ani tatu kuna ngita ndizo ya modia paikendo kesiota kweka kendo we yumete na siendo imwata ngewane ya ngita ndo ingene mona takendo kita ile kuisa kumbula mundu ndio yuti nijo ando ingemeko ya mesina na ethani wathi mundu akayo musi wake no kezobewa peo mwalimu kezobewa peo meta wa mukona muno meta wa kuna muno kuna muno asikale lakini ataitie aiko na wathi siana isu siakata siasoma na wono ndu ne wako nao we tia yona imbeza you not and we kabanga kitwana tutu asoma you aibiko bando ayekala ndende na mama yoselela nondo no meolika na umo wo mathina monete yu mundu ayeke nake kana aizoane ya kumia wathi ndaka umie sisi aba yote au mia sieje kola ke woge amoye nikana akeza kuona matunda lakini avia kethukiesi atina makina maletete hata kana ko yote wajungu iwe jaja kana na ko mondo ne iwe ando meone na measiata nde bandu esa kothi niwa abinge madro anundu kelo kweka ke akilini yake ayekate okolia na ninge kwa ando manenga wando andi paisisio nundu no dona iwe umeto musio tekendo kana kethe awe mwene okoseto okendo na we support na we support wane mundu na we yumela wetha wina mubango museo wathi timoto thank you sana inashukuru muno kubikako wetu kuendelea tuthozie vinda ingi pia asante na kwa mwendete muno asante ekana mwana sunaze ni asante sana ndi alamwa iliani Nikyalilimbana yosa nafasi si mwana ambo kunenga ni pole si mwana kwa familia musima marafiki mashabiki na kila mundu wonde bala wabika endo wa iliani Nikyalilimbana twambie mashabiki kula kuonde watu ma comment Facebook kila bandu wonde ta interacting ya YouTube ndo kuyata mundu akwa ningwendete ini ndiloni timu yonde la ile kilunguke ndona kila kindu konge kukite na mpango pia lama ilia ndio lwani director Tola thank you sana maklobu kondo ningi watu ningile ambathi na ututwane sana mtaratara ndilo bado ni utinia samu wa maonda nundu indi wawa kishaningi na kilungu nicho kanesa thank you sana ani ndiloni utinia kajose kondo wa kwa kishaningi kana kamera nisio kanesa alizi kondo wa graphics baya
nyingi ni wono nesa maundu masongete nesa na kila mundu wothe pio wainga ni Nikyalilimbana umundi usu nyini ngwendete nitoka Makueni twithiane Monday kama kawaida kuma mwendoni wa saina ina mwendoni wa saa mwanza cia mwethe na vaya mutongo FM thini wa kilungu cha Ndumboni kana ni uya twikondo twiga Monday to Friday na Friday ingita masaa tasu twithiana bandini wa Nikyalilimbana wa mandani wa mitandao Instagram Manyanga 100 wakandi ni wa page yanyi Kelitu kama Makueni Facebook ni follow invite ando mani follow nyingu ya no okay inbox twanena nunu twandu twathethanya na maundu maitha mesa wasawa nyina kwendea weekend nzio weekend mbailunga thime na wewe onenesa na tete anengi Friday na Monday radio ne na maundu maitha mesawa indi kwao yumundu akwa tibaresa